Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Jamile ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, tahu kage? Aye ketemu ame ondel-ondel Bang Ocim bin Sabeni yang punya kontrakan 15 pintu. Hah? Ini mah ondel-ondel sultan ye. Kagak apa-apa dah. Biar kate ondel-ondel sultan kek, raja kek, apa kek. Tetep aja Aye pengen suruh joget ya temen-temen ya. Cus nih, lihat aja nih videonya nih temen-temen. Bentar anda, kayaknya Aye kenal loh. Bang Ocim ono mah. Panggil Bang Ocim. Oi Bang Ocim. Jamile. Halo. Udah lama bener ya Aye kagak ketemu Jamile nih. Pas bener ketemu di mana? Mana Bang Baronnya? Bang Baron di rumah. Ini Aye disuruh sama dia nih beli kopi. Ngapain di sana? Ayo habis beli kuota, Po. Ayo dengar-dengar Popan punya YouTube ya? Lah iya. Iya, Beli kuota pengen nonton Aye ya? Iya, Po. Ya ampun, Popan viral katanya di YouTube. Ayo dari teman-teman Aye. Ya udah nih, kalian awas nabrak. Minggir. Pergi mana sih? Pengen mana sih si abang nih? Gimana sih? Si abangnya keder apa yang keder ya? Kalian pengen Aye masukin YouTube juga? Boleh dah Po. Iya. Ayo joget juga kagak Po nih? Ya udah, dari tadi juga udah joget. Ayo saking kegirangan Po ketemu Po ini yang lagi viral. Ngomong-ngomong, Bang Ocim bin Sabeni masih punya 15 kontrakan nih. Kontrakan apa Po? Itu mah kandang kucing Aye, ada 15 pintu. Emang kata siapa yang Aye punya kontrakan sih? Emang iya. Lah kata Bang Baron yang cerita Bang Ocim punya kontrakan 15 pintu. Lah sultan bener Pak. Amin Aye sultan amin. Baron aja didengerin Jamile mah. Aduh kagak danta banget Bang Baron mah. Lah Bang Baron bagaimana yang masih ngompol dia? Iya, dia mah ngompolinya pagi, siang, sore, malam ngompol terus. Baron kan popok kok. Iya, Kalau makanya nih Aye pengen beli popok no di minimarket. Kalau kagak bodongnya itu digigit pakai apa? Capung. Iya begitu Po. Iya, belum nyobain. Iya. Bang Ocim, ngomong-ngomong, Aye pengen ini dulu nih ya. Apa Po? Pengen belanja dulu. Lah, buru-buru amat nih Aye kagak dimasukin ke YouTube ini Aye. Masukin, tenang aja. Kirain Aye kagak direkam Aye udah muter-muter begini nih. Sampai puyeng nih. Aduh. Ih, masih canggih jogetannya. Beneran dulu ngapain ya? Aye kan kagak enak sama pencinta ondel-ondel nih. Aye baru joget bentaran, Jamile udah pengen ngacir aja. Iya, ya udah dah, Aye tungguin dah joget yang cakep. Gitu dong. Halo teman-teman YouTube-nya Jamile. Sampai dulu. Nih kenalin nih, Aye Bang Ocim. Jangan lupa subscribe nih channelnya Ampo Jamile ya. Iya, jangan lupa like, komen, sama subscribe juga. Tuh, Ban. Aye komplit ya, Bu? Sip, cakep dah. Iya. Bentar, oke dah Aye pergi dulu nih. Ribet. Aduh, Pak Jamile mah. Ya udah, Aye ribet nih Bang, soalnya kagak ada persiapan. Duh, ampun dah. Iya dah Bang. Iya dah Po. Iya, lah oleng gitu. Mana tuh? Oh iya, tadi habis ketutupan truk. Aye bingung. Di mari, udah ya. Iya, salam buat Bang Baron ya. Siap. Bilangin, itu bodongnya kudu di ini gigit pakai capung. Iya dah, oke dah Bang ya. Iya. Sukses terus ya. Oke, dadah Po.